ویژه کردی او ویژه کو به زمان کردی به زاراواین، زازاکی، گورانی، کرمانجی و سورانی هاتیه نویساندن. چاند و دیروکا جواکا کردی و دبیجه. ویژه کردی به دست پیکا مروواهی ره درکتیه هوله. لسر چاندا نولوتیک هاتیه آوا کرن و خودی گلک دولمندیانه. شخواه قناخا آد سپیکی ام بیجن سردما نولوتی که دیتی ناسین پشتی و ناشخواه دکوه واری قناخا اوستایی سردما بریا اوستایی ریو دکه و وگود بیجی زمین که چید که گو اوستا درباس ببه آنجی درکو هولی شخواه زمانی اوستا که زردشت پینی بیساندیه 48 تیپا بکتی زمانی اوستایی زمانی که به الفبای اوستایی خرو کردیه هاتی نفساندن با آوایی که هلبستی اف پرتوک هاتی نفساندن جعالی زردشت و دستپیک عمل دستپیکری می بخواه نویسا کردی در سال 1980 نویسندی بکردی. لی آستانگی گلکی همون ترس. هگر پرتوکک نشر بوبا بلا بوبا یان گوتارک مرتی دبا برفرشاری بو دهاتو خواستن یعنی و 100% لیچن. کوبار کردی جی ایوه شاقی دردکتن سر دستابون گلستان هبو شاقی. کوبارا گلستان هبو. اوجی بدزی ما شاب ذکر ما اصلا قال لك ديتن وليه بردوام ذكر وقت ما كتيب بخار درونجي كي هول بنجنجي ما دبون يا دي باش فاتورين ما دبون ومالات بشارتي بون يا نخمان ديبون يا جعلا دبون يعني حتى بتو قد خبوا بحرتك اخوان وقت من بيسان مقهنا لا بيتشتي جبر بهوريامي بچان دامي بزماني بوجهامي بهبونامي بناسنامه اقل يكون وازيكم جي خلقي اسروا زميني واشخدي شان وزمان ديروكم دبي اثر بردوام بكم جبونا بيكي مي خو جي باش نقص زمان هبون و ناسنامه مروانه جبروی سیستم تسهیلات دار آخافتن و پرورده یا به زمان کردی قدخ کرنه و خواستنه گل کرد به وی آوایی قربکن. وجه کردی جی وکه گل کردی وکه نتوا کردی وکه خباتا میدودی جی بشا گل کرد ده جانا خود آستنگی و چوساندن و سرکت کردن دیتی و اسمیلاسیون زمان و قد خیا چندایی بویی وجه کردی جی بشکی جی بریان هاکا وجه کردی ده هر بشیم کردستانی دی قد خبو اسمیلاسیون کردی بو نزاد نمیساندن و خوندن تنه چند پرتوک سردستا هبون وکا احمد خانی جزیری فقیه تیرا وشتن هالبصالين كلاسيك او جبتيبين عربي بون ودي چارچوبه كي دبون جبري اسيد اي خاني
وی داوی بره بره ویژه کردی هنگی ریا خودی لارمنستانی لارمنستان سوویت بری جبر داناسین و داهنان به مافی کردان برهاد داین ویژه کردور جه خودی لید پرچه دیتی سرکوتگری بو گلی کرد گوگلکی هری قدیم ایرو شلاطا ناوینه هما ببیشه جعالی همو سیستمین دستلاتدار و راستی ایریشن قرکرنه هاتیه 200 سالان ناوین ده اف سیاست پر لپیشه. بهاتنا اسلامیش خو ولات کردستانی دبن امبیجن داگرکریا امبیجن عربان آنشی نتوا عرب دخست بریا باوریا اسلامی امبیجن ولات در دورا خو داگر بکن زمانی خو و چند داخل سرفرد بکن دورد دماغو ایریشی کردستانی کرن وك برتوكا أبستا برتوكك جنه ديتن برتوكك كفري ديتن وأف برتوك نبرتوكا بيشن آجو جواك ليبنا رو بخوينه أف برتوكا كفري دبيج هولي براكرن برستجه زردشت شخوا بيجن خراب كرن دورد باوريا إسلامي بيجن هم زماني عربي فرد كر يعني زماني بيكاتين وهرمي نهشتن يعني امبيجن وقلي كرد وقلي ارمن وقلي سريان اب قلي جو الفهري ميجيان دكرن زماني عربي لسر وهات فرد كرن تبي جو اولا اسلامي بينا نابيجي دبيجي حر قلي جرك بزماني خوب خوينه بزماني خو بنفسينه لي اف كسن جو بهشمنديك دخوستن جو ولاتي خلقي داغر بكن زماني عربي بتايبتي لسر قلي دن سباندن وفرس كرن دروشك وهذا بدزي باجي وجوانين كرد دجيانا خدا خدمتا ويجيا كردي كرنا وبصايا ويجي قالي كرد جون دابوني باراستنا وجايا كردي كتابي تشابو بون پر هندك مو وقت تي بيراما عثمان صبري بو كتاب جگر خوين بون وكتابة مامي آلام بو نور الدين زازا حميد تبدي بيش حبون ما أوديت أوجد بزي وقاشاغي فردهات هناكي روح هديت كتاب بون بهجماري إيه ندهكا ام بيجن هاتنا اسلامي ده ام دبينين قال لك وجبان مني ايه كلاسيك درت كيفن وك علي حريري وك ملاي جزيري وك احمد خاني وك ملاي باتي وهر وكيدن قال لك نيفيسكار كو ام بيجن بزماني عربي وبزماني فارسي وبشار زمان ادخوينن لي زماني كردي دم بيجن يعني الجور ويدا خوياي جو او دبستاني برفره ام بيجن جاليه زماني كردي ده نتويندن قبول نتكر نت بجراندن جبر بيجي دما احمد خاني در ام بيجن زانيغها ازهري دخوينه قال لك الور رخنا دكن دبيت بزماني كردي دخوينه اب زمان زماني كفري ونابه تبخوينه جبر بيجي احمد خاني دموموزين ده ديار كريه بحثا زماني كردي كري دبيجي ام كرمان چما ام بحسابن
گلی کرد جی دمک دور به ولات مایه آنجی بسازی مایه دورده امکارم بیجن گو گلک باندور لحاتی کرن آنجی گلک برهمه اون دابون یعنی ام بیجن لگور ام بیجن شونوارن گو لهرما مزوبوتانیا آنجی وک جیه دسپیک گلی کرد ناسین يعني قال لي كرت وقال لي رسنة د روجلات أنا بين ده لي مخاب نيرو أم دبينن جو قال لي إيجو جدربا هاتن وولاتي كردستان دا غيركرن براستي قال لك جوجي أما هات برن هم جالية بيكاتين نتوين عرب هم جالية نتوا فرس هم نتوا ترك يعني يرو ام چیروک خو و گوتنه پیشی خو و دستانی خو افسانی خو دناو زمان نادد بینن گلک کرد د دیروکه ده لدجی سیستمین ده سالاتدار گلک سرهلدان لدار خستنه لی پشتی کو همو سرهلدان تویته کو شنامازن تک چون د 100 سالا بیستان ده جارکدن گلک راپرین لپیشکتن. لروجلات کردستانی کومارا کردستانی آنگو کومارا مهاباده د سال 1946 ده به پیشنگی قاضی محمد لباجار مهاباده هات آواکرن و آواکرنا کوماری را زمان کردی بو زمان فرمی یه پرورده یه. پشتی 11 ماهان هزین ایرانی در باسی مهاباده بون چاپخانه کردی گردن پرورده یا به زمان کردی قدخه گرن و همو پرتوکین کردی شوطاندن. د آدارا سال 1947 ده جی پیشنگ شورش قاضی محمد هات بدار وکرن. سرهلدانین من بیجن مالا بدرخان ده امکارم بیجن إمارة مالا بدرخانيان بيجن قافك باش رولك باش دويجيا كردي دا آبيتنا هم دبيش خستنا بخشاني ده هم جي دبيش خستنا بيجن برهمين كردي ده هم دبيش خستنا كوفارا ده هم جي روجنمين كردي كو هاتن شاب كرن يعني رولك باش بيجن هات كرن شخوا البرچين دن إن بيجن كردستاني وك روشلاتي كردستاني دما جمهورية مهابات يازدمها بيجن سرخبون ديتن دورد زماني كردي فرمي دبستانا پرورده هات داين برانشي كردي هات چيكرن دورد امكاري چي بيجن ويجيا كردي سردما داويده يعني حيام بكيجن جگر خوين دبي 100 سالا داويده قافك باش آوي يعني جگر خوين عثمان صبري اف نيفسكارين ويسر دمي دخستن جو هشمنديك نوجن يعني وق فكرك نوجن بدن بيش جگر خوين رولك قالك باش ليستي دبي خالد وبري بيجن نيفيسا كردي داي نوجنيه خوجوي قالبي تصوف وكلاسيكي رزقار كريه دبردجي هلبستك هي دبي مشاش وجبا آفيتن شراب ومي متفميتن دلما آجرو بيتن برا ملا نرازي به دبرد جگر خوين چتكه رخنه دكه رخنه چتكه دبيجه جواكا كرد دبن زماني عربي ده آنجي دبن باندورا في اولي دل پاش مايه گرك خوشوا قيد و بندان رزگار بكه بري خو بدن نوجنيه
بالزماني خب خوينه حتى د هلبسته كده دبيجي يعني جرينجيه ددچه دد خوندني دبي خوندن نبا كسناچه پیش پیدا دبن فردر دو ايش لروج آوای کردستان جی دست پیکرنا شورشا نوزه تیرمهره شورشا زمان دست پیکر. او زمان کردی لباکور روجهلات سوریه بو زمان کی فرمی یه پرورده یه. پشتی آنکا ایجا کوره وریا خوشر چی بویی و دم و دزگه هاتن ساز کردن آبا کردنی و چاپخانه چی بونه ام ایرو وجه کردی دی بین عشکره چاپ دبی و پری براده بی و جه خواه دگره لی اوجی به حاجت پیتویه کل سر به سکناندن جهیرا زمان ناساندی جهیرا و جواناندی جهیرا کسی خودی زیر و صرافت خبرت یعنی کل سر بسکنن براستی قابک پیش دا آنکا آبیتی جعالی فرابونه دی و جعالی عسکره کردنی ایرو ایجا خورده ما قیزمه غریدار وجه کردی زمان کردی در او کتاب اسمیله و قدخه ایرو کارم به سربستی ببینن بهاتنا شورشا بیجن روجاوای کردستانی بری ویجه کت وارکی دیده راستی وارکی که ایرو بیجن پرتوکخانه کردی لباجار اشکره و بونه زانینگه کردی و بونه پیمانگه کردی و بونه زارو که ما بزمانی خود خوینون دنویسینن ویجه کردی ایرو وقت بران شکی دبستان هاده و زانینگه هاده زاروک و خندکار سرتين پرورده کرن تدی کو شورش زمان یعنی وقت دسپیکا شورشی وقت زمان تنی ما دسپیکر جبرگو دسپیکی دوی ام رزمانا خو ناس بکن ام خل سر پرورده بکن ام جواکی پرورده بکن حتی اجا گم کاری بن برهمان تیخن دستی جواکی و بخوینن آراس یک جدرچوین به شاویجه کردی دزانینگه ها روش آواده و شاگرد ماموسته ویجه صالح حیدو بو. بگومان شاید بری شورش روجاوا دست بکه آخافتنا بزمان کردی قاچاق بو جبونا که کرده و گلکی زحمت بو هگر پرتوکک لجم کسکی دیتبانا دهات اشکنجه کرن دگرد قلن ویجی گلکی گرام بو و دیدا. پشتی شورش روجاوا شو لسر ده من هات آبا کرن یک جه آزادی اجنه بو یا دجی زمان کردی بو. پشتی گو زمان کردی ام بیجن وکا آست لهن مدرسیان هات خواندن و هات فیر کرن. پشتر درباسی دبستان بو و رف برف حتا گهاشت دوازده و پیمانگه و پشتر جی دبستان و زانیگه هاتن آبا کرن لپیشیا خواندکارن. هلبت ام وکا خواندکار زانیگه روجاوا شانسکی گلکی مزن بوش بوما گوگه ام زانیگه که به ویرنگی جمر پیشامه ببه و مامستین او قاسی آستوا بلند قریبن مفری زمان کردی بکن قریبن مفری وجه کردی بکن یا گو بسالان هات بو قد خکرن و بشارتی ما بو.
هل بيت قواقو كسايتك وكوينا أو قاسي كد دبر وجهة كردي وفلكلور كردي داعية لبي داناسكرنا زمان كردي و برهفكرنا چاندا كردي ده بو هل بيت قواقو ببن ما مستيكي وكما ام خودي شانسكي قالكي مثلا جوجل همبري ما بآزادي أو قاسي ام مفيري زمان كردي ومفيري چاندا كردي دكر چه تشتي هي زحمتي وينا هنن د زانيگاه روجاوا دشوا گلک ماتريال هبون لسر مگرام بون وکه وجه جهانی یان جی وجه نوشن یان جی وجه کلاسیک لدما گما مستصالح درباسي رفع مدبو او استرانين فلكلوريج مرد گوتن او سوريدين زاروكا گوجمر دگوتن براستي او قاسه كد او قاسه تعباخه مجبير دکرده سمینه راویناده قال لي كرد تبي أفقيس باندورجي لي حتى إيروجي جبرجو زماني كردي زمانكي خورته لسر لنجاماي وهينجي بهوايكي باش خباراستيه دورد دكود خويايه دأفساني مت خويانه دستاني مت خويانه لجور قناخن ديروكي اف قناخن جو درباس بونش خو حر قناخ دماي هي انجي سر دماي هي هگر ام بگرن سردما خوزای آنجی آنولوتی که دورد ام گله تیگهن خمالی ای خرو ای کردید بینن و دوی قناخی ده وک دندکا پیشی آ ویجه یا کردی جشواتی ناس کرن استرانه گو لسر ام بیجن تایبتی جنی استران گوتنه آنجی هلبست گوتنش خو هلبست و قناغای کمین تیناسین دورد زمانی کردی وقت زمانی می پرانی تیناس کرن یعنی کارم بیشن هفته 5 صدی تیگه هنمه مینه زمانك أفقيس دولمنده چه قيسي خواستنه گو بي زماني تنبكن چه قيسي خواستنه گو بي زماني ام بيجن قربكن لي نكاريبون ريل بيشي بگرن هر گو جهه كي ريل دگرتن لجهه كي ده ديسا نویسکارین وک کسایت دوی دمیده دردکتن و دنویساندن ویجوان، هلبستوان و دیروکناس کرد صالح حیدو جبو پاراستنا ویجیا کردی و چاندا جواکا خواه به دهان پرتوک نویساندنه و میراسکی دولمند جبو نفشین نو کم کریه. اجمالی که رابون مالما ولا تاريز بون بابي مخندباني زمان خبو وقالك هلبستي جزيري فقيت إلى أحمد خاني أثبت كربون وراجع مع إيراني بوشاغي راجع إيراني كردي وشاد بوشاغي ووقتي برامي دكتوراوي يعني خبر بيشاوي أجنبي رشيد كريم سياد بون بكردي أخبار دخان أسراني كردي كيف ما قالك كتار قلتنا من زاني بابي خفر استكر يا أبو أبشد بيجي جبر شروه ذكر وشاغي پرتوکم چه کرنه جارا اول پرتوکم چاپ کردی کفرات اب کفرات جارا اول چابوی دسالة 1985 دیوانه هلبستانی آخری اول اب سه بشاف خب دیگه بشه جواکی بشه ولا تالجی حریفر و بشه ابینداری او هندکه که جوار وقتی ابینداری تنه به آچیم دبرابه تیش فکر نکبه ابینداری هم گشته دواری ولات و شکرنا ملتی میدهی. اب سال حیث پیجات چابویی و آمنی هری داویجی سال 2022
شابوية أو جي بنابي شي بنابي هر جيه وارك بندو مشارك أب هندري وشي هندري بينا قرا مكي وديتني مديتني جباتا من الروداني وقت شيروكا وقت سربيهاتي إيه جواري محمين بيساندني ما حطان هاكا حفتي وشش برتوك شكر حفتي وشش برتوك إيه جدا جدا دوازده ديوان هالبسطة شازده برتوكين إيه بيرهاتني خواه إيه مرشي بوني زماني مدي مي ده برتوكين إيه برتوكين كردي استرانا إيه بالي إيه قرشا إيه تتاسيبكي إيه هورجي إيه بيلوتا إيه كريباتي إيه تابركي مقشتك شروع كرنا عمري وان تاريخ وان وبويا راوي شيء وتب نوتاي موسيقي مشش برتوكين تيروكا شكرني إيه هبو تنبو إيه هاتن قوتن نوا جواتي مبرد جغيري دي برتوكين إيه كو جواري مني بيساندني جبري ولوجي من سرودين لستوكي زاروكا إيه فلكتوري أو جي من دوازده برتوك شكرني دوازده برتوك مشكرني تبشر وان وكنجي تي قوتن وجبوشي بزمان كرمانجي زلال ومن كتاب شكرني سرجل وبرقي كردي جل وبرقي كردي إيه جنا وإيه ميرا هرين بهرين وعمري فانجلا وشرم جدا يعني شني شان اوانه جبلي ولوجي مقالك برتوكن ايه هوربينيه دراساتا السرتكنيمي ايه مخصوص لشاندا كردي دي وسروجايا كردي من بيساندي بقشتي برتوكي مني حطان هاكا حفتي وشش برتوكن ايه تشابوني شش تشابوني قال لك شيروكي ما وين ضابونه يعني قال لك كرد شيروكي هجمارة يكي جهاني ده قال لك شيروكي ما اختياري ما كسن تمن مزن ازبر كربون دقوتن شبير كاده اجبرگو نهاتن تومار كرن ارشيف كرن براستي او شيروك او كسي جو جيانا خوز دستا وفات دبو براستي او شيروك جي بير دشون اللي تبي ولو هولدانن ايرو هنه بودي سموا شيروكا كوم بكن ام دستاني خوب اواي كي برفرش شيرو بكن ام هلبستي خو بريك و بيك يعني ايرو زاغونين تشتاهنه دما جيروك بيني بساندن زاغوني هنه دما هلبستك يعني بفي اواي امكارن بيجن وجيا كردي دباق وناغر درباس بويه شخود دمي بيد براستي ايرو قلي كرد جيهاي آستكي جو بزماني خود خوينو دني بيسينه جيهاي آستكي جو وجيا خو بگهينه يعني آستكي جيهاني ودناف جيهاني ده هركس وجيا كردي ناس بكي هناك دبيجين ايه شاعر دبي بيتكي بخيله وبيتكي ازول بكو يكيف بيسيني اما معناه بر بخيله هندك من بيسيني وقت هندك من بيسيني جي وين مساندراته بجايبه واذا قلتي وبرترشانه يعني از وسيط الخوا ونكشاتكم خوندن كي كتاب هذا كبي بيخوندن داكاري بي تيبيني خو اوري خو سربدي وحتى جيبي وجا جهاني فيني وايه جمانه مي يرو بدي بيشيني دبي جي راسيزما جي جواريا خو واقعيا خو دسبيكي بل املاي قال لكيني املاي جباتكيني املاي ملتكيني دبي ام جابا بيشي جنا ملتي خو قال لي خو ولاتي خو بابيني بل ام بندستن كان دا ما قد خبوبو نابي ما اسم رسوم بون ناس تماما تنبو دبي ام جي قابا بيشي بابين وقت افتش دي ويجا متنا ام نبقى لي خونا تواخر ابن ويجاك مري
لازم گوگ خواندکارین کرد یعنی به تایبەت ئەبنێ پشێگۆ نەهاتنن بەردەوام بکن لەسەر شۆپاوە و کاری گۆنی جۆهشتنن وەک مامۆستا ساڵح یانجی وەک مامۆستا کۆنی ڕەش وەک گەلێک کەسایەت هەنن کاری وانە ئەس بێژم گەرەک بێنە بەردەوامکردن لەسەر خەباتێن وان لێکۆلین بێنە چێکردن. رولا وێژەوانên کورد ئەوە کو شۆرش، سەرهێلدان و تایبەتمەندیên civaka xwe di navanivîsên xwe de zindî bikin, da ku neyên ji bîrkirin. Divê her wêjevanek bi pênûsa xwe dîroka gelê xwe ji windabûnê biparêze û ji nifşên pêşerojê re zindî bike.